ngisesemncane ngenziwa i-abortion not out of my choice but out of a decision engayithathelwa. Oh, wayithathelwa. Ngangina 15. Yebo. I walithatha lo mama Ledrat. Uyabona la ekhakayini? Wamfuna kuqala. Hayibo. Hayi khipha ifika belt intombazane yokusitshela ukuthi unamantwana abayithu nalaba uzokungcwele nalaba bangcotshwa khona fanele bayogujwa bangcotshwe kahle mambiyela. Mina I'm in a process to pray my family out of this altar. Ye rejection. I altar ye rejection. Ngishilo last ngathi nje kodwa mangabe kusavela ubufakazi kanjena kumamgabisile esakwazi ukuthi yena ayikhumule we understand kusho ukuthi nawe osekhaya uyabona ukuthi nama nginyakaze abanye bahleli nako kubhlungu bayakhala. Asikholeke. Siyabonga baba wethu ngcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu namandla, umdali wezulu nomhlaba. Sibonga baba wethu ngcwele ukuthi uNkulunkulu ohlele esihlalweni sobukhosi. UJehova baba wethu ngcwele uyabusa ezulwini nasemhlabeni. uNkulunkulu wethu ngcwele uNkulunkulu oyambulayo zikhathi zonke. Sila namhlanje siyacela baba wethu ngcwele ukuba zambule mayingcwele. Siyabonga. Umkhuleko omnandi siyabonga kakhulu inkosi ayibusise siphinde sibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu nje konke sikwenza ngaye uyena osidirector uyena osiguide kulona lonke iqiniso. Siphinde sibingelele futhi abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Siyabonga nje mawuchoose le channel ungasashintshiki ungasayindawo la sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Siyanibonga ke bazalwane niyayikhulisa lo msebenzi ngokuthi niya subscribe niya comment futhi kahle siyabonga. Niya like niya share futhi lama messages channel members nonke siyabonga nangemikhuleko nabo bonke nje abavela eceleni niyazazi bazalwane futhi nenkosi yanibona siyabonga kakhulu. Namhlanje ke angedwa ubuyile futhi usesigabisile kwabanye umamgabisile khoza kuyadependa nje but ukhona sinaye namhlanje usiphathele futhi indaba ezemnandi but ake sikulkhame. Yebo. Siyabonga mhlawumbe uphinde ubingelele nje futhi nababukeli. Amen. Siyabonga babishabango siyabonga bhuti Mduduzi. Yebo. Egameni lika Jesu Kristu ukuphinda futhi sibe ekhaya. Ekota thumide inhliziyo zethu ziyachichima intokozo ukuba ngaphakathi ekwekhaya ukuthi uNkulunkulu akhethe le ndawo akhethe nawe ukuhambisa ivangeli. Sibonga opportunity uNkulunkulu asipha yona sibingelela abalaleli egameni lika Jesu Kristu ophilayo waseNazaretha. Ngijabulile namhlanje ivoice yami clear. Last time ngila angigula ngeqinwe isifuba ngivaleke ayilelo viki laphela nzima uyayilela ngesikhathi ngikula kakhulu mambiyela ngangigula ngangila ngizwe ukuthi ivoice ayiphumi. So usathane wayinecebo lokuthi awuvimba umsebenzi uNkulunkulu awenzayo. Bengisacabanga izolo ukuthi ngisesemncane ngiyacabanga benginabo ma 4 years umama wami washiya komunye cousin wakhe. Umoya engcelo uyibekile nje enhlizweni nami ukuthi ngibeke lento. The reason ngikhuluma ngempilo yami ngifisa ukuthi abanye abantu basizeke. Basizakale bambone ukuthi uNkulunkulu uyamthwala umuntu. uNkulunkulu uyamthwala umuntu. uNkulunkulu uyamrestore umuntu. uNkulunkulu uyamphakamisa umuntu ofuna ukuthi amphake. uNkulunkulu wenza imihlolo. So ngangina 4 umama mashiya lapho. Mhlambe sasikhala kakhulu simdina. Mina wayethanda ukungibamba ngenyawo so
angishaye ebondeni hayibo la ibonda ngiza kwangathi uchopho akushayisa ngekhanda yabo hlangana negazi inhliziyo ayikho buhlungu futhi angimzondi lo cousin kamama ongasekho umphefumulo wakhe mawulale ngoxolo yo kwakungasiwuye dala usathane mina zami ngongibulala yo ukuze intando kaNkuluNkulu ingafezeki mara uNkulunkulu emuhle yebo uNkulunkulu elungile uNkulunkulu ethembekile you know kunomhlabelelo kaSisi Winans othanda ukuthi Mercy said no. Yes. The grace of God every day. Uthina Zungu makahlabelela athi uThixo akavumanga ngempilo yami. So ke lama messages sizala ku Kota2 Media yophuthi Mduduzi sibhize emakhaya wethu. Siyasebenza, siyawasha, siyapheka, singabo mama, singabo gogo, sinama business uNkulunkulu asiphewa neswara nayo. Si busy ukushiya konke size la. Yes. Kusho ukuthi sinenjongo. Iqiniso. Yokuthi abantu mabazobona ubuhle bukaNkulunkulu, babona amandla kaNkulunkulu, abantu mabasindiswe, abantu mabaphenduke, abantu mabavuma izono, bese bayathethelelwa, bese bayaqhubeka nempilo. Asifune kubonwa, asifune lutho, asibahlanga kakhulu, awubese ngobani thina ukuphuma nje kumabona kude Nkosi yami besingobani. Yebo ngiyakuzwa. Ameva asihlabile senze ukuthi singahlali phansi. Yes. Usathane ngendlela engimkwatele ngakhona for impilo yami ayenza ngithe kuNkulunkulu ngicela uku-exchange igament ye rejection and give me the garment of power. Yes. Give me the garment of fire. uNkulunkulu nginika ispeed. Ngiyenza umfazi waseSamaria ozohamba gijima athi uJesu Kristu inkosi. Amen. Athi uJesu uyakwazi uguqulela uphendulela ithunzi lokufa libe ngokuphila. Yebo. Amen. Shinqala njalo incwadi kaAmos ukuthi simfune okwazi ukuphendulela ithunzi lokufa libe ngokuphila. Athi uDavida noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angikwesaba. Amen. Manje ngilolo hlobo lomuntu. Yebo. Amen bazalwane. Silana ke asizophakamisa uMam Gabisile Khoza, sizophakamisa yena. Yes. Thohlabelelayo uye yedwa. Nkosi sonokubonga. Amen. Uye yedwa. Onokubongwa. Uye yedwa. Onokubongwa. Uye yedwa. Onokubongwa. Uye yedwa. Ngisengamthola. Onokubongwa. Ngisengamthola. Onokubongwa. Hallelujah. Jesus. Amen. Athi ungamthola nawe. Sisengaloko ukuthi abantu bangamthola. Futhi akathengwa. Ngalutho. Awudingi imali. Yes. Amen. Amen. Uyavuma nje. Ebese uyaphenduka, ebese uyakholwa. Ebese uyakhenika. Amen. Bese ethatha into eyishaswe emabondweni, athatha into eyirejwa, athatha into eyabizwa yama abortion, athatha into that was nothing. Athi upon you Peter I will build my rock. That's what he's doing in prayer. Upon these broken things uNkulunkulu he's putting me together. Uyangihlanganisa ukuze kubonakala ukuthi ayicebo lakhe kwakuyileli ngempilo yami. Yebo. Makan deployer from ezulwini. Athi makahamba uGabisile on the 27th of April 1966. Wayazi uNkulunkulu ukuthi ngizodlula emlilweni, but wayazi ukuthi ngekashe. Yebo. Wayazi uNkulunkulu ukuthi ngizozalwa ku family that will reject, rate me, call me names. uNkulunkulu wayazi ukuthi the same malume owayefanele ayo amkela amalobolo wami angirepresente. Yebo. Wayezongipresenta sengigogoko. Ngoba phela umuntu orejwa ekhaya, orejwa ubaba, i-step mother, i-step father, umalume, orejwa ubhuti, orejwa ubhuti wase next door, uba igogoko uyagujwa. Uyagujwa.
kuthatha amagugu kuthatha ama-virtues kuthatha ama-destiny but the devil is a liar. Yebo. John La, 10:10, John 10:10, John 10:10. Yes, Athi unamandla. the enemy has come to kill, to steal, and to destroy. But I've come that you might have life Yes. and have it more abundantly. Yebo. Hallelujah. Oh, amen. Umambiyela lo engihamba naye. Yebo. Umfundisi. Bayezwa nababukeli ngemuva. Ubizwe inkosi. Yebo. Ulapha eKalfantein ethembisa umhlobo wami. Amen. Engimthandayo umunye wabomama. Yes. Baningi ke abomama abangikhulekelayo. Yebo. Abomama Tekwane, abomama Khumalo, Apostolo Benga, abomama engikhuleka nabo ngemisembuluko. Yebo. Abo Prophetess Khumalo baningi abomama abangikhulekelayo. Sayibonga Nkosi. Naye umama othi izimpi zami. Yebo. Yilabo mama bathi siyakuduma lokudla. Siyohlala emadolweni Yes. simfune icebo likaNkulunkulu alenzeke ngempilo yakho. Oh. Dr. Comfort baningi ngababala baningi abantu abangikhulekelayo. Oh, sayibonga. And ngiyacela baqhubeke bakhuleke Yebo. ngoba into engiyithwele nami yangithusa. Yebo. Indodana lo uThemba wala isokwethu. Yebo. uNkulunkulu ngibusisile kuyo lo bengiqoqoza mama into ayiphethe inkulu uhleleleni Ungathuli Hamba, nayo. mama ungangilokhu ngithi hayi mntanami isikhathi athi hamba. Yebo. So ke ngiyabonga uNkulunkulu ngaye Yes. ngiyamthanda futhi ngoba ngiyabathanda abantu abathanda uNkulunkulu. Hayi kodwa nje mangabe sesiqeda la bese nabo beyavela ukuthi bababone. Amen. Because njengamanje yabakhomba nje but abazalwana bababoni kodwa bazovela. Amen. Amen. Ngiyasilivalelo lihlelo beka. Amen. Hallelujah. Yebo. Siyabonga ke Bhuti Mduduzi siqhubeka nendaba ye-garment of rejection. Oh, yes. Abantu bafanele sithe sizokhuluma ngeabortion. But ngifuna nje ukurecap quickly. Yes. Ukuthi abantu i-garment of rejection it is possible ukukhuluma. Uthi omunye umama kuma comment yena impahla zakhe ziyadura. Oh. Abantwana bakhenyeke bazilahle. Nama ngithi abantwana bamafuni bazilahle. Yabona nje lezo ngiziqhokile izinhle kabi. Kakhulu. Ngajabula kube khona umzalwane emhlazane engasekho azithathe ngisho impahla lezi ezifakwe izinto ezisetshenziwe mhlambe impahla zani uyayibona umuntu beka umprofeti umuntu beka ugobela umuntu beka yini yonke leyo impahla zomufi ziyabiwa kodwa le special ebeka lapha ya eboxini uzobathi ubani uthatha ingubo kagogo ubani uthatha ini umuntu osukumayo ayithatha akayithathi ngoba efuna ukuyithatha uthatha ngoba itende ligcwele kugcwele abantu uzwe ubuhlungu akekho izingqondweni akaka decide uzithatha nje kanti akazi kunomthetho oqeda ukuphasiswa manje ukuthi uThemba makayoshada makashada umfazi lo mfazi makakolota 4 million leso sikoloto sekwesakhe. Oh. Yebo ngizwile. Uyezwa? Yes. So if wena Themba unayikoloto manje mntanami uyashada umfazi wakho uba nekoloto zo 20 million ikoloto zakho Iziwela kuye. uyayibona? So ke igarment leyana if umuntu wakhona beka nemimoya ahlushwa nani yonke lezo zinto zizongena kuwe. So ke igarment rejection uNkulunkulu siqhokiswa in the kingdom of darkness. Yebo. Ngake ngathi ebusuku ngilele ngangakayazi into ye-spiritual realm baqhamuka bathi they are cursing my garment. Hayibo. Bathi we are cursing your garment. Phela izulu lingiqhokisile mina. Amen. Manje usathana unomona. Ngangakazi ukuthi kuthandazwa kanjani, how to fight back in the spiritual realm, ama prayer points, how to use ama weapons. uNkulunkulu asiphe wona igazi lika Jesu, igama lika Jesu, umlilo, how to employ the angels, yonke lento leyo nokuphila ubungcwele is the only number one way to fight. To pray, to fast. Igament rape, igament rejection, igament stagnation, zonke lezo zinto uyakwazi ukuzikhuluma. Mina mangikhula hey I was called lento emnyama lento embi
lento enjani yonke leyo nto. Yo. But mangizibheke ebusweni ngithi wow, lo mama Yebo. umuhle kangaka, Idark. lo dark and lovely, lo bright and Yebo. beautiful, Eh. lo black and smart, lo black and strong, lo Yes. black and unique. Kusho ukuthi bebangaboni kahle. Hayi ababonanga kahle. Angithi ke sometimes amehla abantwana ngokuphamba. And yena kunalabantu Impela. utho ukuthi amehla wekho right. Uyazi it's very important. Uthi uJesu makale ngesiphambeni baba baxolela bakwazi abakwenzayo. Qalisile. Awungimuhle kangaka Nkosi wena ubheka umama omuhle kangaka. Awu. Wathi omunye umama ngikhula sihluphekile ekhaya. Uyazi ngini mawuhlupheka ulamba. Kungena kudla ubalekela la ngathi kunokudla. Eh. Manje ngimile lapha baba rich ke bebe kahle. Ngimile ngidla umuno lapha ya. Bane store futhi la kitchen kugcwele yonke into. Cabanga ukuthi mhlambe bazothatha noma isilayi bangiphe ukuthi ngayongilala ngendlala othi. Ha! Lento emnyama. Eish. Lento embi kangaka. Emelayo ubani loyo you I never forget. That is why ngirun orphanage namhlanje. Angifuni omunye umntana olambayo. Hey. Mina mangipheka bonile sibike ukuthi ngiya mangipheka lapha uya angifuni into ebhlungu yenzakala kimi ngikhula angifuni yenzakala kwabantu Ngoba uyayazi ubuhlungu bakhona bunjani. I rejection is the mark abazalwane fanele babheke amaphupho wabo usathane uyakwazi ukufika ebusuku kumaki Yebo. fanele babheke ukuthi baphupha kanjani elina ngisazobuya ngifundisa ngamaphupho Yes. umzalwane othi akaphuphi nginenkinga naye Ayi. Awukwazi ukungaphuphi. uNkulunkulu akakhombisa lutho Mm. iBhayibheli lithi I will speak true dreams with my people. Yebo. Bese sayifunda noma mbiyele kuseni. Bengisamtshela kuseni ukuthi namhlanje ngivuke ngathi ngiphethe imbewu yamazamani. Kodwa mangibheka le mbewu la phansi inembewu enye. Ngithi mambiyela siyo recorda namhlanje bona uNkulunkulu ngikhombisana. Wow. So kusho ukuthi le mbewu le iyanda. Yes. We understand. Yes. So you cannot live emhlabeni only in the physical. You must also live in the spiritual. Yebo. It's Njalo. very important. Bantu bane number yami enkulunkulu bekile inkonzo ke ngoNovember ye deliverance ye healing abantu abakhipha izisu. Namhlanje sizokhuluma ngeabortion. Ngisesemncane ngenziwa iabortion not out of my choice. But out of a decision engayithathelwa. Oh, wayithathelwa. Ngangina 15. Ngangimithile ekhaya babona ukuthi ngiyithabu ngihlazo. Nomuntu wangimithisa mhlawumbe uzoqala ukuzwa manje ku social media uma kubusaphila. Awulobhuti engangutshela ngaye la singithi awubengakhuluma ngaye kanti so umntwana ngina 100% sure ukuthi beko wakhe Yebo. into engizwisa ubhlungu ukuthi umntanami yazi umuntu maka abortwa kabhlungu Akomnandi. ukabhotha uke wazi umuntu bathi udutshuliwe Yes. umbuzo lo umuntu athi hayi bekumnandi mabangidubula yazi Yo. ngimbonile lo mfana yaskipha isibhamu weza kimi nami ngawakhipha amahlombe wangithi thwa ngathi shaya futhi wangithi thwa hayi bangidubule kamnandi Akwenzeki. ibhlungu iabortion and put him to akekho umama emhlabeni Yebo. othi makanomntwana athi topi kamama le lento ezobulala abantu lento lena izoba yisigebengu of the mntana mama ke yathi lesikheberi sesizohamba simitha bese siaborta abantwana lento ezohamba ikhipha izisu le itopu ayitho athi mama amthanda kanjani ake semudlusisa lento ezohamba ichitha imishado yabantu bese maseyimithi bese ikhipha izisu Hayi akwenzeki. yes wena apha nkosi ikhipha wena yazi baba kumithisa Hayi akekho nje wenza kanjalo. akekho umama owenza leyo nto umhlaba wonke jikelele wonke umama umntanakhe
ufuna urelease isibusiso phezulu yes kunjalo okumitha kwami ngangazimiselanga nga-rejectwa ngayoqala ukusebenza ngisebenzela abantwana engangingenabo ngisebenzela ifamily engingakabi nayo at the age of 15 I was still innocent yebo it was child labor bona amabhunu angangisebenza kuye emakhishini fugogo wami uyagula or antu wami uyagula or ubani uyagula or mamncane uyagula nyombambela yemudi vas goed vas yemud strike yemuda moiskon mak biyana lelo bhunu kuye bekuthini bekangangiboni ukuthi ngumntwana ish because thina fanele sibacabangela ukuthi umpostoli Paul akusabantwana akufanele bahambe right yithi ekufanele sibacabangela abantwana yebo yithi ulambile manje lo sekufanele ungcolile sekufanele ageza so even nasestradini sami labe ngikhona khona bengekho abantu abangabiza umama mi to order ukuthi hayi bu umenzani umntwana we understand eish where were people who were supposed to stand up for me hey ba ukuthi usesemncane lo mntana ukuthi angayisebenza i3 shift ngena ngo2 eish ngalesikhathi abantwana abadlala ibhathi mina ngiyemsebenzini ngiyoshayisa ngo10 ebusuku sometimes angina transport fanele ngilale emabhoxini sasenza amaboxi ibox lenze umbhedo ulale ngizovuka ekseni ngihambe ngekhaya ngizobuya futhi ngo2 ubunzima obungaka wesike buthi mduduzo umntana milo wa abortwa after immediately abortiwe ngoba kwakufanele ngiyosebenza masinyane ngathi ngifike efemini bengisebenza ePark Bakery ngisebenza ebusuku ngathi ngifike efemini ngingena umama amazomkhombisa umlungu wathi amosi your daughter is swanger your daughter is pregnant wakhala bayidiscussa ke nalabo mama ngoba ifeme engangisebenza kuyo hey ngiyaxolisa ukusho kodwa kwakuyifeme yabo mama abangcolile yo hayi abo mama babeshadile not bonke kodwa abo mama bebeshadile kodwa baneyajola mabamitha ayizisu zazikhishwa kulafa yo uyifeme yamakhalati ukuthi umoya uthule uzwe nje bathi uzothi masinyane kuthulile hawu bakithi kwakukuphi kula ubona ngama toilet nje agcwele igazi so umama mina pregnant ku agonize ukuthi ngizothathwa ukuthumela loyo mngani wakhe ngiyalandwa ngimnca angazi nokuthi ngiyaphi ngiyahanjiswa la ngihanjiswa khona kuleyo ndawo la ku abortwa khona iabortion ebhlungu mangifika lapha yana athi lo mama yo angibheka athi yo lo muntu seka ku demos isisu sengane ish hathi iseka ku demos bathi inyanga bathi ngingene kule camera yabona la abortwa khona buthi mtutuzo asikho isikhali singekho sokubulala umntana asikho hayibo kukhona imbazo euzamxolo yo kukhona ikeneptange kukhona amadrati hayibo kukhona amaphoikari ayikho hayibo asikho isikhali singekho zibekiwe lapha yana ngayingena nganikezwa amapilisi ngaphuza namapilisi uyabona ukuthi ivele sekulate kodwa usaqhubeka angithi manje usathane makafuna ukudestroy usathane bekaplan ukuthi ngizothi ngifa ngiabothe ngife kanti uNkulunkulu wayinamacebo ukuthi usazoshumayela lo yebo ngiyazi bathi kulesikhathi manje uNkulunkulu akasifuni ishumayele uNkulunkulu akabafuna bomama uNkulunkulu akabasebenzise bathina soshumayela hayi thina le ndaba esiziphethe asizi ukufana yes nika amapilisi mangisuka lapho ngalaliswa lapha etafuleni yebo walithatha lo mama letrat uyabona la ikhakhayini wamshaya wamfuna kuqala hayibo ajumpa
uyabaleka Oh. uyabona ngoba hey Nkosi kwakumuntu uthi uma engcele ngelilanga kimi Kapsile umntana oabortiwe ufaka buhlungu kunomntana osifele nje eish bakithi walithatha idrati lo mama walifuna cabanga bakukhohloloza la ngaphansi yilawo mapeni walifuna angathi walibamba ikhanda wathi dle ngilibambile bakithi namusa arkhimba uthweri eish hayi wawushaya ukhakhayi womntanami moya ingcele uxolele moya ingcele uxolele washaya ukhakhayi Tebhlonga kangaka washaya ukhakhayi Nembeza waphela Oh, yes. uyabona abantu abathi abortion igazi nje bayadlala eish ene iBhayibheli lithi siyoma phambi kaNkulunkulu sizilande eish into engikhulumisa lento ukuthi siyoma phambi kaNkulunkulu sizilande yebo ngiyafisa ukuthi nami masengimile phambi kaNkulunkulu beba amacala amasulwa wonke yebo alishaya ukhakhayi lami mama alishaya qeda raki feditsa ha nganikwa amahewu ngaqoka ngaleso sikhathi ngiyableeda ish akunanemoto ohamba ngayo uhamba ngamateksi fanele kubuyele ekhaya ngibela amateksi kwayena lo mama wehle endleleni waya kwakhe usathana ukhohlakele ukhohlakele lo mama loyo naye wahla kwakhe ngahamba sengizambela nge1 ngendlini mangifika endlini ngiyalala ngakusasa ekseni I think into engizosubhlungu kakhulu kuya yonke lento ngakusasa ekseni umama yebo uyavuka uvuka ngovivi uyahamba angimazi uyaphi ungishiya la ekamereni ubuke yongiorganizele abortion uyavuka uyangishiya ish akazi ukuthi ulale kanjani like kunjani ukhuluma khona umama engimthandayo lo mama ngiyamthanda kuze bese kupheleni umakhelwane wethu umama Ngobe yebo amfonele lo mama amafonela umama Ngobe athi uGapsile uyagola athi lo uphethwe yini athi angazi akasho ukuthi ngibuye umkhiphisa isisu akasho ukuthi ngifuna asebenze angincedise kuma responsibility abe indoda yala ekhaya ana 15 Oh, yes. phela ngangithatha iresponsibility amanye amadoda engawazi it was not my duty ngiyosebenza kuna 15 kwakungafuni mina ngiyosebenza kuna 15 what for kwakufanele ngabe ngisesikoleni ngisadlala ngisaphuma amafinyela ngisazichamela yebo but I had to take responsibility engangingayazi dadewethu wayenabantwana fanele ngisupport abantwana bakhe ngenze yonke le nto le kwaka ngaba yimvu yomhlatshelo akamtshela ukuthi bengimkhipha isiso akasho ukuthi ayingimhambisile iBhayibheli lithi you know the truth and the truth will set you free yebo akasho ukuthi ayingimhambisile uthanda amadoda uyaphapha ukhohle ukuthi ngareja uMalimakhe obhuti wakhe uthanda amadoda kwasho ngacima because umntana orejiwe uba hyper uba kwangathi uyaphapha understand kanti seka lose or seka trapped into the rape because if you reach 10 you're gonna remain 10 years awukhuli uyaboshwa rape it's something that binds you in the spiritual realm akasho ukuthi ngibuke umkhiphisa isiso akasho yonke lento leyo umama loyo maye unobubele
lo mama Yebo. mama Ngobe hayi lo mama uNkulunkulu angigcinele yena abantu Uyena waqhamuka. wafika umama Ngobe nomyeni wakhe kwakuyiphoyisa so kwakuyi-Saturday bayothenga igrocery edrobheni Yebo. badlula la ungene wonke umuntu kule ndlu wavuka wangishiya kwavuka abobhuti bami bayodlala bonke bayodlala ngasala ngiwa agonqoza kwangathi ngiphakathi kwebhola elimnyama kamereni ngilela kuyingiza la ngingazange nokhazini wami omunye angithi bazwile ukuthi uyagula Yebo. wafika wathi ngakhumbula loya umsamariya olungile isigcelo sabulawa bafika bathi bangayingena bafika bathi yo mina nambe bafika bathi yo uNkulunkulu uhlale nathi ngikhathi zonke kunjalo kulobo buhlungu uNkulunkulu was there with me yebo wafika nomunye ukhazini wami yebo wafika wathi yazi njengoba ngikhuluma nawe ngiyayibona leyo picture plus ekhaya ke ikamera umnyango wakhona woras kwakufanele uguge uvale wathi akasayini ukuthi ke sithi siyobiza uyagula wenza inokhephisisi fika umama Ngobe abona ukuthi kubi angithatha umama Ngobe singene emotweni siphuthume ka doctor bekuno doctor nje eClorkop masifika ka doctor udoctor athi emergency udoctor athi ukulabor angazi kwa labor ukuthi yini suka lapho ngibona udoctor uphusha lento le trolley le medical trolley yabo basinyane nama nurse kuphushwa wonke umuntu yebo athe enkulunkulu muhle ku attendwa mina ngimncane isitho sami sincane khanda lomntana lingaka fanele kusikwe ngezwe nje ukuthi gazi athi push wathi ngwe kwangathi into ebuhlungu kangaka kwangathi uyahloka umntana wami emhlabeni ukuthi iNkulunkulu ngifikile but they rejected me kwangathi kwathi ngifikile kodwa bangireject because singabantu noKristu samreject mhlambe leyo mntwana kube waphila ngabe waba something osizo wakhala ngangigqoka i-twins jersey epinki twins ineskip esincane neskip esikhulu phezulu ngakhumula le jersey eliphezulu yo ya ibhlungu impela amrepa bekunabo mama abadala lapha bangirephisa sekubiza ambulance imphethe ambulance ini segijima ambulance kuyosibhedlela iyothembisa esibhedlela masifike ethembisa casualty bamlindile bafike bambheka bathi usho ukuthi ngaphatha isidumbu ngina 15 ebuhlungu kangaka when I was 15 years old ngaphatha isidumbu bayithi kodwa ke uNkulunkulu ngamshiya lapho umntwana ngazi kwenziwa naye ngazi kwenziwa ngaye or I don't know kusho ukuthi kwaba umntwana owafa azange abe negama azange abe nethuna azange angcwatshwe waba nobody makakhala cida ukuzalwa wayehloka uNkulunkulu wathi come back but into engiyithandayo ukuthi ukuforgive yazi into engizosubhlungu empilweni nami yebo ifamily yami ingizosubhlungu kakhulu
special abantwana bakadadewethu engibakhulise kanzima engaqala ukusebenza ngimncane ngisebenzela bona balahlwa bababo bangabazi nokubazi today bangibone ukuthi I'm nothing ngumthakathi ngiyo yonke lento banezindlu ngingakwazi ukungena emizini yabo because makungena mina emizini yabo kuzongena umthakathi uzobabulala ukuthi I've suffered so much in my life for people who don't even care abangangazi nokuthi konje udleni abangangazi nokuthi mina ngazange ngabala I sacrifice my life for them to become what they are abashadile namhlanje banabo umakoti abamakoti bakhona bathi umthakathi lo anyeka ingene kwami khona umunye ngaye endlini yakhe ngangime nje ngala indlela ngeza bathi awu kukwakhe indlu yakhe siyabona i-abortion ibhuti Mduduzi ibhlungu cha ibhlungu kakhulu angilalanga ke umgqibelo ebusuku ngilele ngilalile ngavuka ekuseni ngine event ungihliphile uNkulunkulu ungihliphile umoya engcwele ngalelo langa umgqibelo lo mgqibelo lo manje nje ubusukhulile umntana wami wa-abortwa yebo ene umamami afanele ngimxolele ene ngamxolela angifuni ukum-expose ukuthi ngathi bekumama umubi ngeke ngasho ukuthanga i-rejection gamente rejection yenza yonke lento umamami was rejected esumakoti omncane ngoba nasemzini I think waba nama-challenges manje asize la masinyana ngisakhumbuleni umntanami bekuyi-firstborn was my firstborn mina ngilama abafana bawu-3 firstborn asekhaya yashona besambile nje umama masaphila ngo-2010 before mama mashona or ngo-2009 nabo Linda Thwala e-Alexander yabona la kwakhiwe khona i-Gautrain thuna la kabhuti wami omdala lali lapho sahamba sayomgubha ngoba kufanele kuhambe i-Gautrain alasusa amangcwaba bayongcwaba kwabusha yebo ngiyajabula ngangikhona semgubha ubhuti wami noma sathola amathambo kodwa yena umphefumulo Samuel kunjalo so ngilama abafana bawu-3 firstborn asekhaya yashona firstborn kagogo wami yashona firstborn kasisi wami yashona firstborn kamntana kamamncane wami washona firstborn kamntana kamamncane wami washona so kithi ama-firstborn wonke ayashona because is the garment of rejection is the altar of rejection yinto eyenziwa uSathane ukuthi kule family yonke firstborn ngiyayifuna hayi imbi lento manje ke abazalwane mabangathandazi bangazi ukuthi bafanele ukukhuleka kanjani this thing it will continue ngithathe isinqumo empilweni yami ukuthi I'm going to fight yebo akunama weapon okulwa anginasibhamu kodwa I'm going to fast ngemithandazo ngokukhuleka alama testimony ngokuhamba ngishumayela ngifundisa abanye abantu ukuthi i-abortion is from the kingdom of darkness and the people they must never bangayenzi never buthi Mduduzi yebo noma ngabe sekuthiwa kulethwa ama excuses amahle kanjani kuthiwa hayi ungayenza nje makunje cha umuntu angayenzi abortion yedlawo leli yebo lalikhona kulela tafula lo mama amanye khisho sesu Jesus umntana amunye angithi abanye baphumela khona lapha makangaphumi yafaka lento esibelethweni yafaka la ngaphambili esithweni sakho sangasese yafakwa bamqinye bayibambi inhloko bese adonswa uyaza buhlungu bese makuphuma lo enhloko kubulawa lobuchopho ukubulala nje lo ukubulala buthi Mduduzi sure ayina lithini izwi lenkosi lithi
Sifundeleni lapha ungabulali imiyelo elishumi. Imithetho eyishumi lapha ku Exodus. La uNkulunkulu makanikeza imithetho. Yebo. Ungabulali hayi ngoba umithe usesemncane uzo-abort. Ungabulali hayi ngoba umithela indoda yomuntu. Ungabulali hayi ngoba warape. Ungabulali ngoba wena ubuthanda sex and then wenza ka wamitha ongekho ready then you are going to kill. Ungabulali manje futhi umuntu there's no excuse. Ibhlungu mayifika la. Namhlanje ngiphethe ikhali zami. Yo impela. Ngibona ukuthi ngcono ngize nazo. Uyiveze lento practically ibonakale. Ngitshela. Ikhanda maliqala liphuma. Liyachofozwa. Vele lithambele nje ba. Awu Jesu. Ngithe lo mama makabulala waqala ngokhakhayi. Hey. Yabona umuntu akushaya ukhakhayi. Mayogcatshwa when they are stealing your stars and your virtues. Akugcaba ukhakhayi. Oh. Bayazi bazothathana. Exactly. Sure. Amen bazalwane. Mabeqeda bathi bayaqinisa beqamba mama. Baqinisa kuphi? Sathana ukhohlakala kabi. Khohlakala ene lenkonzo le ngizoyile konza inkonzo yami le. Konza ama-abortion ngiyambonga uNkulunkulu kwenziwe abortion ngomntanami. But umphefumulo wakhe awuzukuhamba for nothing. Ngaye kuyozuzwa imiphefumulo eminingi ukuze uNkulunkulu adunyiswe. Yebo. Amen. Kwesinye isikhathi ke bhuti mntuthu maba aborta. Alithi umntana unokuza kahle. Umntana eze ayibridge. Kusesikhathi kuphuma inyawo. Mhlambe kule abortion kuphuma inyawo oqala. Uyazi makuphuma inyawo so umzimba ngithi uselele phakathi. Kuyasikwa ke manje. Hawu. Isaha. Khona lapho. Ukhishwa inyawo. I'm telling you. Hawu. Futhi I'm glad ukuthi uJesu ngikhulume ngikwaziyo. Ngifakaza ngento engiyaziyo. Angikhulumi ngokuthi ngizwe bethi. La noma ngezwe iSouth African Police Defence bazizokubopha ngizothi yes. Because it happened. Ngakulowo muntu owenza lowo msebenzi into ebuhlungu kangaka. Bayenza imisebenzi kaSathane. Sathane unendaba nomuntu. Liyasikwa ke Nkosi yami. Lenyama, lenyawo. Fanele libekwe la. Kusazokhishwa ke manje nesandla. Hawu. Kusazokhishwa Nkosami, lobu buhlungu obungakho somuntu lozobuhlungu. Umoya ingcolizolo bafaka ama gloves. Bafaka lo izindlebe ukuthi bangezwe. Bafila ukuthi sivale singezwe mara ubhekile umnikazi. Ubhekile ngoba lithu esezulwini ababone konke sikwenza emhlabeni. Akukho. Ofihlakela ongayikudalulwa. I'm excited ukuthi ngikhuluma ngelife yami because iBhayibheli lithi ozivumayo izono ngicela ningifundele 1 John 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. Verse 9. Ifundeka kanje ngesingisi. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hold on. Asihlambulula. Baboshiwe abantu futhi mtotozi. Baboshiwe bamithela amadoda abantu omunye umithela ubaba wase next door, omunye ubuthela ubaba wayedlula ethanyela ngomthayi, edlula ethengisa umthanyelo, omunye umitha umntana ngamazi, omunye la endlini unabantwana abayi7. Kunomama la wesasimkhulekene. Yep. Lo mama wayesesibhedlela. Sekusele few minutes adlule emhlabeni. Wathi lo mama angikwazi ukudlula. Angikwazi ukucrossa over amakaka. Ayangivimba. Athi bakakile labantwana, athi banyile labantwana kucela amakaka abantwana angazi ukuthi ngihambe angazi noma nyathela because uNkulunkulu uzosebenzisa noma yini. Yebo. Uthi umduduzi lo khuluma ngeheaven and hell. Lo uNkulunkulu amthathile wamisa uthi ezulwini abantu bathwele ama-box wezono zabo. Uyamemeza uyasicula isono sakho. Mina ngangi-aborta. Mina ngangithatha mina uyacula. Manje iBhayibheli lithi
mawuvuma isono sakho nganeno yes ayikho mphathi lento ukuthi umuntu athi ngizofanayo le secret yami ayikho yaziwa yimi nawe kuphela mphathi uthi omunye umakoti umakoti noSkwiza sakhe umntana kubondoda bahlele mina kunje lo uceda umntana kubondoda uceda ukhipha isisu umakoti uceda ukhipha isisu uhleli noSkwiza sakhe babasi istofu samalahle mina sashisa bavala umnyango bamthatha bamfaka la emlilweni awu hey indoda mayingena ngabo foyithi hayi bantu nokehlobela ingaka nabasa kwashisa bathi hayi besifuna nje nahlala endlini najuluka kwenzakalani hayi baklinela ngithi baklinela blood sticker nota kuthe lo ya udade uSkwiza bacabana nomakoti wathi hey wena angisilo umntana wambraya indoda yathi umntana wabraya do you know put him to do ukuthi as much as abafazi bekhipha iziso umthetho uthi ilungelo lapha amadoda affecteka kanjani ayalimala amadoda because if was ukuthi unkosikazi wakho ukhiphe 2 yeziso ubulale wena ubulale your future ubulele isizwe ubulele destiny kakhulu ngoba kunjalo immediately uceda ukabhotha ngakutshela ukuthi uNkulunkulu wathi kimi umntana oabhothiwe ufaka kabuhlungu nomntana ozifela kahle so ke emhlabeni wonke abomama mabazala abantwana akethi wena nonuza kamama ke uyothathela amadoda abantu uyahamba ube isifebe uhamba ulala umitha momitha wena tuthu uzokhipha isizu ne hayi tuthu kamama lezo hamba ikhipha noma ungawenza ube hayi 100 hayi so as long as you can keep your figure ulalo abhoti negel ulalo abhoti egel wena boy uzoshaya amantombazana ngobhazuka ebese yawamithisa ebese aya abhota tuthu you gonna make your mama proud akekho yaza seyikhuluma nje leyo nto wonke ngoba uNkulunkulu sonke makasithethe emhlabeni sibusisiwe yebo uthi umoya engcele kimi Saturday labantwana baabhothiwe abanamagama enefanele banikezwe amagama if uabhothe 4 unabantwana abayi2 abaphilayo ungatshela abantu ukuthi unabantwana abayi2 tshela abantu ukuthi unabantwana abayi6 ngoba ezulwini babalwe 6 yebo uthi uThembelani lo uthi umntana wakhe amphika wamthola ezulwini yebo kangakanani masofika ezulwini bathi hey ungamthinti lokuthi uvuma izono unxusa umoya engcwele unxusa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyanxusa ngicela ukuthi ngiphinde ngimbone hayi khipha ifika belt intombazane yokusitshela ukuthi unamantwana abayi2 nalaba uthi ukungcwele nalaba bangcotshwa khona fanele bayogujwa bangcotshwe kahle mambiyela inkosi banikezwe amagama bangcwatshwe umuntu abantu bayabathi mina ngamgubhela la icelo ngo toilet hey namadoda afanele ukutshela ukuthi baba zange ukutshela ngaye ngamitha ngakhipha isisu ngiyaxolisa aqolise ngapha ngathi soyibona ezulwini akusabona ezulwini sekuyisikhoko ezulwini sekuyimsebenzi sikhuluma kaSonothi ngoba sifuna ukubona ezulwini ngeke ngisalithola ithuba yebo lila ithuba so ngisesela emhlabeni ngithola ithuba njengoba ngikhuleka so nami ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu have mercy upon my life yes abanye ibeletho zabola mara you know immediately uvuma isono sakho uNkulunkulu angakunikeza isibeletho sisha abanye abasazali basemishadweni kuzwa blame indoda ukuthi asibathola abantwana niyabathola abantwana waqala wababulala vuma lesono lesa sokubulala uzothola umntwana uzothola not even umntwana abantwana because uMatthew 19 verse 26 ithi akukho okungenzeki uNkulunkulu yebo konke kuyenzeka kuye kuyenzeka mawukho yes njalo so ke iSouth Africa it's cursed because igazi uthi uNkulunkulu
wena umfowenu uphi ngoba igazi lakhe ngiyalizwe lakhe Yebo. igazi liyakhuluma Liyakhuluma. ungazi umuntu Yo. liyakhuluma igazi Ngempela futhi. umuntu akafi nje umuntu akusiyinto nje umuntu uyisidalwa Hey. sikaNkulunkulu Uyaphila. wambumba ukuthi uzomfaka uphume ekhalweni lomuntu ahlale la wena uNkulunkulu uzomzala loyo mntwana if bakuphikile uzomshiya kini or uzamadoptisa bathi bhuti Mduduzi Yebo. abantwana aba-abortiwe bandlula i-World War 1 and 2 abantu abafa nge-World War 1 and 2 abantwana aba-abortiwe badlula bona siyothini kuNkulunkulu Hey. ekseni ngibambekile Sikhulu. ekseni I couldn't move when I was praying this morning Yebo. umoya ingcwele led me to pray baba wethu wasezulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakho wathi uNkulunkulu buphi ubungcwele niliphatha ngobungcwele igama lakho ubungcwele lokhu ukuthi ubungcwele umbuso wakho mawufike ufika kuphi ufika kuphi umbuso kaNkulunkulu kulamanyala ngoba bazalwane siyazi ukuthi amanyala ngempela futhi qiniso lona siyalazi nasema any bible it will know the truth shall set you free nasemasontweni kuyamithiswana keyboard player umithisa worshipper baphuma baya ku-abort bazalwane angikho la njengomuntu oclean yebo and angikho la kuzojudge abantu ngizola mina bengazi ukuthi uNkulunkulu uzongiqhamukela ngalendlela ngithe kuNkulunkulu ngicela ungikhumule igarment of rejection yebo angifuni angifuni igarment sama rape angifuni igarment yokugula angifuni igarment ye poverty angifuni igarment ye stagnation angifuni yebo ngicela ungikhumule yona angifuni igarment ye poverty wakhala umntana musimanga ngelilanga angithola ngidla ipapa lodwa wathi kimi hawu mama so ngadla ipapa lodwa ma ngithi mina umntana nami ilanga lami lokuthi ngidle ipapa lodwa athi mama kanti wayungangifonelanga ngoba ngakutshela ukuthi angifuni uhlupheke ngiphila we understand as much as nompumelelo as much as abantwana bami bangafuni ngihlupheke ngiphila unompumelelo every day ebusuku ngiyangithengela 3 pairs yama slippers abafuni lutho yebo as much as bangafuni lutho ngami igarment ye poverty ifanele ukukhululwa in the spiritual realm ngiyabonga nginomfana onginakile ngiyabonga unompumelelo umntanami onginakile ngiyabonga usigcebhe umntanami banginakile inyanga mayiphela mama ufuna ngiyambonga uNkulunkulu ngalabo bantwana but the garment of rejection must be set ablaze amen the garment of rejection poverty yama abortion must be set ablaze ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu yebo we cannot allow the devil to continue mark abantwana bakaNkulunkulu when you'll be an abortionist when you'll be a killer when you'll be a what when uzolala namadoda abantu when uyochithimiza abantu when uyoba isifebe when uyomithela esikolweni uyonokhiphela umntana ema-toilet esikolweni when ulala principal akhipha isikole we refuse yebo siyayala i-case erizo Satan upon South Africa ngegama negazi lika Jesu yebo siyayala yes impela we refuse amen amen when the Holy Spirit spoke to me Saturday I cried what including nowakho mntwana fanele abe negama ayikho into ebuhlungu nje ukuthi umuntu akubiza wena ayikho into ebuhlungu not to belong ayikho into ebuhlungu ongasazi ukuthi ubani bagijima bayikhumbule ekhaya because they want to know where they are where they belong yazi umuntu abhothile amabele agcwele ibisi yazi ubani ozayo ezoncela ibisi ebusuku demon hey Nkosi
asomncela abantwana maba abothiwe bathi bayathatha bayonikezwa noma ingulube noma baya grindwa uyabona umshini okwenza imeat yo yeah ubani othanda ukuthi lokho kwenzeke kuya eish ngine challenge yokuthi ngifisa kwangathi abantu bangavuma izono zabo yebo ngifisa kwangathi abantu bangaswallowa ipride yabo bese sela emhlabeni namadoda Yes. yazi umduduzi kunale namadoda aphika amantombazana wamithisa nalo ome kahle esontweni angafuna ukubona ukuthi umithisile nawo they will be held accountable because uNkulunkulu akunamfundisi akunabishop akunamuntu omkhulu yes kunjalo when the time of judgment iBhayibheli lithi we cannot stand but asikwazi ukumbheka emehlweni uthi izwi lithi wo kolwa nomenzi wakhe sokhulunyelwa ubani kuNkulunkulu eish yebo uJesu angakabuye iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyathanda yes ukuthi bonke abantu basindiswe yebo bafinyelele ekulazini iqiniso ibabhlungu inhliziyo kaNkulunkulu uma kwenzeka so izwi lakhe lamandla ngifuna abantu bangabi nefear yokuthi the world will judge me wena ungcono mina just look at me everybody lo mama wakhuluma indaba ezingaka ene lezi ndaba ezingaka yizo lezi ezingiphilisayo lezi ndaba ezingaka yizo lezi eziqhaqha amafinto lezi ndaba ezingaka yizo lezi ezingikhululayo lezi ndaba ezingaka uthi ohlabelelayo wange thula umthwalo wangishiya betulo amen Amen. wayethula Yes. mina ngiyathula abazalwane Yes. ngihamba sengikhululekile haleluya ngihamba ngingasathwele lutho yebo that is all that I'm doing oh noma bangathi amakhamsile this futhi le ngithanda ukuyenza ke le into uyathulula ukhipha konke akukhiphi uxwayise futhi sengiqeda kuno boningi esokhuluma ngako uNkulunkulu osenzele ithuba ngelilanga siphinde sibuye kunomakoti osekhaya yebo engengimthanda kakhulu ngisamthanda namhlanje ngangimthanda lo makoti ngoba wayesazi ukuthi singabantu oh uyabona futhi imduduzi ungamthatha umakoti ongabafuna abantu bakini uthatha umthakathi eish yebo ongafuna umamakho wes ngikhulisa abantwana babafana ngitshele nje ozala mina awungangifuni ozala umkhwenyana wakhe kodwa akamfuni lo mama umtshela ukuthi esofeni yakho ngiyancolisa endlini yakho ngiyancolisa ngihluleke nokungena kwakho mhlambe bengidlula ngemoli ukuthi ngiphuza itiya rekheke mangikhama kuyadineka ama devil worshippers lawo yes ama satanist lawo umama kaThemba ayimfuni nyakufuna ayekufuna uThemba ngamfuna umama kaThemba because before Themba there's mama yes amen bazalwane amen ufana nomfazi kanti umoya engcela wengisana nkosana ufana nomfazi indoda yakhe ilele nomunye umfazi athi or athi ngibeke so ifana nomfazi oshada nendoda efelo umfazi oh indoda umfazi ushonela ngithi yes yangena la ekhaya wamakoti uyamthola lo mama wayinama fridge nama kidneys nani angizifuni uyalahla konke asikhiphe nogwayi phela asinqume nawo ungawufuni asinquma kuzofuna yebo ngoba nayo le parcel yale umama lo wami ungena emabhasi inqume nayo ungatholi lutho kahle kahle no kahle uya understand mama awu angifuni indlela mama nale parcel lakhe afuna athatha nquma nalapha hey ushiyelani lapho sibona ukuthi uzohlala na uyayizwa futhi imtutuzo yebo so abazalwane bathola isikhathi sokuphenduka yes futhi imtutuzo nabe bengafuni ukuza kuma podcast nangumuntu
yebo ubrother Themba bengingafuni uyothi ngoba besiku WhatsApp group enye njalo ngiyalahlela ipost njalo thi mama mama sami yebo abamakoti bethu sabathanda fanele bafundiseke and it's unfortunate la kukho la siyakhona ngoba abantwana thina abanye amadoda ngelinanga zokuya ngizokhuluma ngemishado yami ngishadile hayi umshado imi hayo wodwa yebo yeah nokuthi i-altar kanjani imishado mangibuye ngizokhuluma ngalo okay buye ngikhuluma nge-altar lejele ngikhuluma ngempilo kagogo wami into nje eziningi yes indlu yakho mawuthola indlu ayibusisekanga kungakengena umamakho akazolala wena umakoti wakho uyakuthanda wena akakuthandi yep wena uyakufuna or Jesu ungene endlini uthi sanibona naphume ahamba yemall yo or ayenze izinto ngoba akafuni izo zonke lezi iBhayibheli lithi umuntu ongamondla umamakhe unye nezulu engalibona nginomntana bhuti Mduduza engamkhulisa kabuhlungu first born kasisi wami yebo ngicela ukuyeka la ngoba kuzoba kwangathi manje ngiku politics ngiza la kundaba ye-abortion thou shall not kill hey sex siyenzile nami sex ngiyenzile ngiyenzile shamna futhi ngohodoba wayo sex hayi sex ngiyenzile ngenze imini ebusuku ntambama ngiyenzile sex but ngenxa kaKristu yebo uyakudela konke ene kuyaphileka yebo until uNkulunkulu aze akubusise yes ukuze si-avoid iBhayibheli lithi silibalekele ulaka lukaNkulunkulu iBhayibheli lithi sisabe into efana nesono yebo kangakanani abortion eish ubulala umntana ongenacala into ohlala nayo ukhona umntana lo wami ngakutshela ukuthi ngibuye emathuneni ngahlangana nobaba webhavu ngibuye uyophahla emathuneni before ngangifuna ukuzibulala lo mntana washona na 2 months ngiyocela inhlanhla kuye 2 months noma bathi uyacela so ngazi ucela umntana ona 2 months yawo bakithi uyidayida ungakuzange lutho akazi lutho even nangomhlaba nje akazi lutho inhlanhlano ngathi uyayithola lapho ngempela so ezulini abantu ngabasazi sizofanele yebo kunomunye umfana bekangibuza ukuthi umalimami ngagcina ngikhulume naye ngendaba ye-rape ngithi ayiwashona ngisesemncane but ukushona kwakhe ngaba nesandla ekushoneni kwamalume wami ene ngiyajabula ngoba nami ngakhona ukuziphindiselela kanjani nje kanjani so ixoxa mhlambe ngile but ke simple umalimami wayisigebengu ngiyabona kuba umalimami ukhona la ngaba yikho engakayijontshile ngabe la mama igawekho yo ayibekangadlali wayeqhokiswe i-altar lejele ingakho i-altar lejele la ngena umalimami makazoshona on that Saturday kwakuhleli kuphuzwe lokushini kujayiva abantu babeka igumba yabo lama radio aphathekayo bayajayiva nini ne radio seyithulile kanti sekayithathile hawu hayi cha hayi undo omunye ngitshela utshontsha into ekhalayo ke ezavezwakala ukuthi isishoniphi manje abantu baphuza ngalongo sekuthulile mabathi bambona nanya bamgijimisa mama mgijimisa thina singabantwana siyalinda la nathi eish yazi uTerry Blanche bathi wabulala umfana omncane kanjani owayemhlukumeza ibhune lalidelela uthuka abantu lenzani kodwa wabulala umfana nje ayikhathela sengisho ukuthi indlovu ibulawa intuthwana nami ngalelo langa ngangazi ukuthi uNkulunkulu uzongisebenzisa ukuthi isikhathi siyabona ukuthi uNkulunkulu your time is up singabantwana thina nangumalume yabale kungena emhlangeni mina ngibuza laba abamgijimisa nifuna umalume nanye malume bayakufuna I wonder ukuthi kwathini kuye masekazi ukuthi lo mntana bengimenzani you know ayikho into engigwadisa not holy kwatini yangikwatisa into yokuthi umuntu arijwe
bese kuphuma abo auntie phuma abo malume ungazusukela esibusiso wena ungazusukela esibusiso akurape nani bongekho ungafakazi into ongayazi iBhayibheli lasho lapho uthi ungafakazi amanga ngomakhelwana wakho yebo ungameli we understand yebo yonke into if family ingene ehlazweni mina I'm in a process to pray my family out yes of this altar hey rejection yebo I-altar rejection ngishilo last ngathi no angikhuluma ngala bengikhuluma somewhere ngithi usisi wami waba nabantwana abayina 9 how put them 9 yo usho ukuthi mangithola abantwana abawu9 akusekho nendoda eyiwane ngathi ngayimshada lo mtholile wamlahla lo wamtholiswa wamlahla lo mtholiswa wamlahla i-rejection hey ngempela igama into rejection so ke ama families ayagqokiswa ayakheswa ukuthi le family amantombazana khona azozalela nje la endlini and uma usazalela la endlini aphenduka abomama bala endlini sebafuna ukucontrola labanye abafana ngoba maseka awumama abantwana abayi9 ahlalela kwami ucabanga ukuthi sekukwakhe afuna nokucontrola nami you understand yebo igama rejection ngempela ukuthi wena uyinto nje eyoqhulula abantwana wena into edlala amakhathi wena you are going nowhere in your life wena uyoba isidakwa kuze kube sekupheleni wena nomufi uyokolekelwa yabhlungu lento ugogo wami washona kolodisa ukudla emaquleni mara wezela abantwana bawu11 bakithi kuba bonke laba bawu11 akekho noyi nothi isaka lempuphu ngithengele mama abantwana abasebenzayo mabathengele abazali babo ukudla yebo asekukolodisa ukudla emakuleni yo abomakoti mabathenga amakhabishi namazambane bayobomamazala wabo noma bathakathake washiya estubhini yebo ngoba labo mama abasenamandla okusebenza bebakhulisa abantwana babo bazalwane kubhlungu uthola ukuthi nawo December awuzazi nokuthi uyapi ngoba bakufuni bamfuna umntana wakho bangakufuni mina bomakoti bami bonke bafuna abantwana bami abangifuni my sons doesn't work like that akusiqiniso akunandaba nemali yabo anyeke ngilale nomntanami but okusalayo we understand anafana kwamkela so we need to pray eSouth Africa that we break the curse we break the spirit of fornication fornication andile kakhulu uze ugovernment njengoba papa sisi prostitution akusi prostitution fornication yebo and iBhayibheli it fornicators will never murderers including abortion you shall never see noma ungangcwatshwa ungcwaba wakho ube ku high class you shall never see the kingdom of God nami I will never see the kingdom of God nami ngokapsi kuningi ngisakulungisa ukuthi uNkulunkulu angihawukele uNkulunkulu abe nesihe whether u sister esontweni whether ubani let us repent hawu futhi uthethelelo yazi lithizwe nje uma ngabe uconfessa izono zakho akasiqoleli kusasa na next year same time zethethelelo akafani nathi thina abantu mina mhlawumbe ngisazocabanga ukuthi hey wangizwe ubhlungu manje ake sibuye siyicabange lento okhuluma ngayo cha akafani nathi thina abantu uma nje uconfess yabo nje uyikhipha zonke uthi baba ngenza 1 2 3 ngicela intethelelo same time ayaqolela unjalo nje buthi Mduduzi sizoba nenkonzo ngoNovember yebo sifuna ukunikeza abantu ithuba lokuzophenduka yes nokuzoyisola uNkulunkulu igama lomntanami angiphe lona usindiso phuluso lihle igama usindiso yebo phuluso Sam Junior Sam Junior kwakubabakhe isibongo ke ngoba lo yabhudi ngangamazi ukuthi wakabani uzothatha esamkhoza ngenzela ukuthi mangifike ezulwini babathi mama kaSindiso mama kaPhuluso ngazi ukuthi konje umntanami ngamnikeza legama yebo athi umuntu makamithathi lento le angifuni akusiyinto umuntu
Yebo. Umoya ongcwele ungihluphile Saturday ngashiya amabhodo ngaye ebathroom ngakhala wathi uNkulunkulu fanele babe namagama wabo. Yebo. Fanele ngizoni kumntanami igama nje ngoba angifuni kufafe awunobody. Yebo. Ubulewe kabuhlungu ngeabortion. Akana negama futhi. Hayi. That's not fair. Do to others as you would like them to do unto you. If bekuwe usahwa uzalwa. Hayi. Ibekwa isaha la. Yazi maba kusakha lithabo. Uko Iphenje yenye nje. Angiyazi nje inzima lento ukuyicabanga. Inzima kakhulu. Sekubekwa la kuwe. manje iBhayibheli lithi ungayenza into omunye umuntu ongeke uyithande ongeke uyithande. Ake sithi bonke abantu aba-abortha babuyela esibelithweni sabazali babo bathi mama ngi-abortha. Banamagama mara bafuna bona bafuna ukunika abanye amagama. Abantu aba-abortha bafana nomuntu pregnant aqeda ukuthola umntana athi angifuni ukuncelisa lo mntana amabele kuzongcola uncisha umntwana isikhathi sokuthi aba nema brains a develop kahle akhule kahle. You are selfish. Asuyileke nomoya obu selfish. Singabantu siphakamisa izandla sithi babe egameni lika Jesu sonila senzanga kahle kuwe. Yebo. Asenza uNkulunkulu ngoba uzosigweba uNkulunkulu basana. Kakhulu. Uzosigweba futhi usigweba kabuhlungu kabi. Makuthiwe esihogweni namhlanje kuyakhalwa. Makuthiwe esihogweni mongafuna ukuvuma isono sakho sesengapha emhlabeni. Hawu ke. Kusho ukuthi wena ufuna ukuyomemeza phakathi komlilo. Ufuna ukuyomemeza phakathi kwelangabi. Wazivuma late. Ngoba bathi bamemeza phakathi kwelangabi. Manje uthi iBhayibheli lithi uLazaro makasha lapha uthi nesicebo sithi ngicela uthumele emhlabeni uma niyobatshela bathi hey labo bantu ba difficult emhlabeni noma ngaphuma bani ngeke bezwe. Izulu alingakhulumi nathi kanjalo ukuthi si difficult. Yebo. Let us just repent. When we repent, he is faithful. Yes. He is just to forgive us. Oh yes. Ngokabisile ngumama kaPhuluso ngumama kaSindiso inamba yami u0842129437 ngumama kaSindiso mama kaPhuluso ngumsuthu umntanami. That's why namhlanje ngithi namhlanje uKota to media ngizomnika igama umntanami ngimbale futhi kuphakathi kwabantwana bami abaphilayo egameni lika Jesu. Amen. 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 Hayi bakithi siyabonga nje le testimony enhle kakhulu. Izoqwayisa nosacabanga. Mhlawumbe usacabanga ukuthi ngivele ngiabort. Omunye ke sewa abort but nje ukubuyisana noNkulunkulu. Iyona le indlela. So siyabonga kakhulu. Izoba nini inkonzo? Izoba ngoNovember. Ngizobuya before leyo ngizoba mema abazalwane nokuthi sizobe sikuphi ingqikithi ukuthi uDecember bawudle kahle bangene kahle kunyaka ozayo bangena amafinto ngoba abanye abawuthola umsebenzi not ukuthi awuthola umsebenzi usakhala khala kuvimbeke khona. Yeah. So indaba iprocess yokupha umntwana igama kuna process ethile kufanele yenziwe abortha lo mntwana wenza njani nje njengoba mina ngila namhlanje ngithi Saturday umoya ongcwele ongihluphile ngiyengakhala ngalesikhathi bengikhala ngikhuleka umoya ongcwele wathi you must give your child a name. Ngambuza umoya ongcwele ngalokho ngilifuna kwaze kwafika legama la kaPhuluso ukuthi ngomntanami mangishumayela abantu mabasindiswe umphefumulo wakhe mawungafeli amahala makathi naye ahlele ezulwini athi nga-abortwa but umamami bheka umsebenzi awenzayo ngenxa yempilo yami. Oh yebo. Amen bazalwane. So iprocess sizoba nenkonzo yokurepenta, inkonzo yoku-acknowledge amaphutha eswenzile ukuthi uNkulunkulu asixolele. Umuntu uyazi ukuthi wa-abortha abantwana bangaki bekungamantombazana bekumfana uzowabhala amagama uzothatha uNkulunkulu uzomnikeza bese uyasho ukuthi nginabantwana ngoNovember
ngo-2025 sasisenkonzweni kuphi kwakhana abantwana bami bathola amagama ukuze makafika ezulwini makathi Phuluso amamkele ngoba ezulwini liyabhalwa legama ukuthi namhlanje uGabisile onika i-firstborn yakhe igama lakhe uPhuluso uSindiso Sam Junior Khoza. Oh yes. Hayi ngiyakhola futhi ukuthi inkonzo le evulelekile even nakumadoda ngoba phela akhona amadoda aphusha mama avela athi khipha lesizwe azaza khiphe nemali hamba ukukhipha lesizwe so nawo kufanele repent. Yes. Kufanele si repent iBhayibheli lithi is chronic uma abantu bami ababizwa ngegama lami bekhuleka befuna ubuso bami bevuma izono zabo baphenduke bayathethelelwa uyaphilisa izwe uyalihlanza izwe lichithekile ligcwele samba phezulu kwegazi uthi omunye umama Alexander omunye wamfaka umntana phakathi kwecarton icarton lo wayifaka phakathi wayifaka lapha emadustbin uhlakana nenja iphethe umntwana basalwane we cannot live emhlabeni onjalo if siyafa uNkulunkulu asikhumbula uyasibiza siyadlula kulomhlaba so shiya abantwana bethu baphila emhlabeni onjalo uma thina sifa singasebenza iBhayibheli lithi masithula thina amatshazo memeza so mina ngifuna ukudlula ilitshe angifuna ukudlula ilitshe Themba angifuna ukufika ezulwini ilitshe lithatha icrown ilitshe lithatha icrown ukuthi wena uhlulekile ube namahloni iBhayibheli lithi mawunamahloni unayo yoba namahloni kunjalo ngiyayithanda indaba yakho ukuthi namadoda mawarepent namadoda mawaye awes wabo nalithu athi inkosi athi sithandwa athi isithandwa khona lo mama bathi uGabisile man hey umzwile ukhuluma ngeabortion manje sithandwa sami bengithi yabona le ndaba umama Gabisile ekhuluma nami mani ngiyenzile nenye intombazana manje hey anyeke umshado uchitheke uzosustain uNkulunkulu yes amen nabafazi aba-abort mabawa approach amadoda bawasenda ama-SMS nabamithiswa abantu ongamthanda uthi uyongimithela indoda embi kangaka ngcono ngikhipha isisu umtshele hey ngangisemngcwabeni masisemngcwabeni sekuyangcwatshwa siyaqeda masiqeda ukunqwaba yahamba ke crowd yemotweni mina ngiyangithanda nje ukusala ngibona yonke into siseleke lo umama lo shona lo mntwana nomngani wakhe ebebe abazi izindaba angithi bayazi izindaba siyazelana abondofanayo yebo bayethuneni lo mntwana bathi Thabiso asithi ngiyafanisa Thabiso slap mntanami njengoba soshonile mawufika ezulwini ngeke uwamkela abantu bakwaSlap uwamkele abantu bakaSlap awusiyena owakaSlap uwakaDlamini uyokwamkelwa abantu bakwaDlamini awu why fanele sihlela abantwana bethu amaqiniso sebathulile why lo mama bheka ngalikhulumi lokuqiniso la emhlabeni abazalwane asikhuluma bazalwane asikhulumeni izeni you know ngiye ngathi kuNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu you are stripping me naked eish kusho ukuthi uNkulunkulu ngenza ngqono mara if it's for his glory then I'm prepared to walk naked mhlaba wonke as long as abantu bazorepenta as long as abantu bazophenduka bathethelele bashizono then I'm happy to do that. Oh yeah. Amen. Sabonga. Buhle ufakazi ivangeli hilo leli. Sishumayela nangazo lezi indlela. Siphendukeni singabantu. Amen. Oh siyabonga kakhulu. Amen. And indlela yokuphenduka nje foundation iyodwa nje. Amen. Thathu Jesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Thathu Jesu. Ala lapho nje indaba isiqalileke usuzolokho hambe naye elokho ekuthulula zonke izinto one by one la endleleni yabona nje njengoba sesigabisile location ufakazi ile nkosi ayithatha many years ago ithi shiya nalokho uthi makufika le rapture leya ngalelo langa ngibelula yebo ubelula uhamba ukukhululekile wamba ukuthi akusena mathamba khalayo yebo amen nokumxolela umama ngimxolele naye wayinenkinga
nalo mlungu ngiyamxolela Yes. nalo mama wangithatha wangisa ku-abortion ngiyamxolela actually buthi Mduduze Yep. mabaqeda kwenza abortion bathumela omunye intombazana bathi mina ngimthatha kwenza abortion wayikhuluma Afrikaans wekhalad athele semut be dabe dai antifat ekmut di swanger gaan etal ngathi khanidani is pregnant wathi yeah ngathi ufiel Monday seke seso 7 Monday ekseni khanidani lo ntombazana wathola ama twins ngala ngathi asilapha yebo salala sadla salala ngoba ebusuku sasiyongena u10 sihamba sayemsebenzini ngathi wena uzobatshela ukuthi sihambile okay yeah ngathi kuNkulunkulu angikho yenza bayomenza lento bebayenza yini ebuhlungu kanje ngathi angiki wathola ama twins yebo cabanga kube wa-aborta kwakufanele kufa lo mama lo khipha izisu wayebamba amakhakha awu2 athi qu eish lo mama I don't know sure even ama clinic ayenza ama abortion ufuna kwathandaza avalwe hayibo uNkulunkulu angamana ngipheke wona ngenza amasonto Hey. ngenza ama revival ngenza ama conference uthi uJesu masikhola imisebenzi emikhulu ayenza sizoyenza yebo kunjalo amen yes sizoyenza kufanele sithandaze ukuthi uNkulunkulu we don't want this nonsense yebo amen siyabonga Bhuti Mduduzi Yes. siyabonga kuba sekota to media Yebo. inamba yami ithi 084 212 9437 ngoba ngiyengayishiya endleleni sisakhuluma Oh. egameni lika Jesu ngicela uthathe le ikhali zami yebo Lithi beseyeza lizobingelela. uButhemba Noma Mbiyela yebo uzani siyabonga nizobingelela nisivalele futhi ngomkhuleko bese nasivalela singajabula ngomkhuleko egameni lika Jesu yebo amen yebo Yeah. singalokho sikhomba nje uThemba uyumntanami woza Mambiyela soba khona space impela sosenza awu soba sosenza Sangivala Was- igripture zethu. amen nankinga amen Mama ahlale amen phansi engifuna ukushare nje. hayi inkulu indaba ephethwe la hayi inkulu indaba ephethwe Amen. yebo nabo abazalwana abakhona eduze kwabo Amen. Mambiyela yeah noButhemba Amen. Yeah. siyabonga amen kakhulu Amen. phelezo sesigabisile ukuthi ezazoshela lobufakazi obuhle kangaka amen yebo mhlambe nani namazwi nje uqale ngayo Mambiyela ungasemisa yona ke okay yebo hayi bazalwane siyabonga kakhulu yes uNkulunkulu sisesikhathini sokugcina bazalwane amen la khona kufanele khona umuntu abone indlela okufanele ayithathe amen uyabona mase kuqala kuvela izinto ezinje Yebo. kusho isikhathi ukuthi isikhathi sihambile Amen. umuntu nomuntu kufanele abheke abone ukuthi yiphi indlela okufanele ngiyithathe ngoba isikhathi siyacaca bazalwane ukuthi sekusetshenzwe esikhathini sokugcina yebo sesifuna nalokho obekade kufihlekile nala usathane bethi uqedile khona la ngiqedile vele lo uyoze afe nje kodwa mangabe kusavela ubufakazi kanjena kumamgabisile esakwazi ukuthi yena ayikhumule we understand kusho ukuthi nawe osekhaya uyabona ukuthi nama nginyakaze abanye bahleli nako kubhlungu bayakhala bayalazi iqiniso ukuthi manje kodwa abazi bazokhalela kubani manje nangomamgabisile uyayiveza le ndaba ukuthi bazalwane kuyahambeka endleleni uma ngabe uyikhumula legament uthi namhlanje ngikhathele haleluya uthi ngiyayikhumula legament uyibeke olibalo manizivuma izono zenu nizishiye haleluya uthembekile yena ukunisiza nithethelele so ngizothi nje nawo lapho hleli phezukwakho isikhathi esikuso isikhathi sokugcina sikhumula amen haleluya Amen. haleluya repent Yes. thatha uJesu Yebo. haleluya uma uthatha uJesu kuba lula kuyahambeka haleluya uma sefikile yena uma ingcwele uyakwenza ukukhuluma ungathi ngikhulume kanjani uthi yimi lo ngingakhuluma phakathi komhlaba Hey, Jesu. ukhulume ngoba sekufike yena Yes. haleluya Amen. ngithandile uma mgabisile ethe abanye mabebuza ukuthi sonke lesikhathi uthi bekungakabi isikhathi kodwa umoya ingcwele mase fikile
ukwenza ukhulume ukuze nabanye bathola ukukhulula umhlaba wonke bazalwane uzokhulula ngalobufakazi siyabonga kakhulu amen asiyabonga Buthemba Sibonga uNkulunkulu ukusebenzisa uMamGabisile ngiyambonga uNkulunkulu ngokukhulisa noMamGabisile amen uMamGabisile uphethe into enzima into enesisindo into uNkulunkulu umnikeza amandla ngiyambonga uNkulunkulu singena khona la uJesu afike khona afikele izoni afikele thina amasela abathakathi izama yonke abadlungu sonke isono Nkosi yami indaba ila umuntu angathathi ngeke ecala isunjalo uNkulunkulu ufuna ulimele unamanceba ngeke bazekelele lezinto zomhlanga kwabo mamela umuntu enza umsebenzi umoya engcwele ngali igama likaJesu yes and then kune scripture engifuna ukushare ngivala ngaso uIsaiah 1 verse 10 to 20 then ngizobe sengiqedile onkosami Isaiah Isaiah chapter 1 verse 10 to 20 ifundeka kanje mina ngithunyiwe kahle ngithunye kulabo abalahlekile ngithunyele kubo amen ngoba nami bengithakatha ngivuka ngabo 12 o'clock ngiphuma ngqunu ngithi ngiyavala ngiyavula nami ngizenzile ngibile ngayivala ngakhotha inyoka yamanzi ngizenzile bengifeba bengidakwa bengibhema bengitshontsha bengumqambi kuningi ngingcono ngani mina ngingcono ngani umusa uNkulunkulu usanele sonke ukuthi wonke umuntu asindiswe njengoba uMamGabisile ala azokhuluma loludaba lolu uNkulunkulu ufuna beze bavuna izono zabo zigezi uma bahala bagcina bathi hayi angeke thina emshadweni inini bazodliwa intombi akasebenzi abavume abahlambulule ilapho mina kimi bengeka nje amen ngibonga uNkulunkulu Thozani sithethe indaba amen bakithi sayibonga Nkosi asivaleni ngomkhuleko sesikhathi lapha namasosha uhamba namasosha ezwi amen esebusweni siyabonga amen yebo singakhuleka siyabonga baba wethu ongcwele siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga mdalo zinomhlaba sibonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukukhuluma kwakho sibonga moya ukuthi ulandilise izizathu igama lakho enamandla egameni likaJesu baba wethu ongcwele sibonga ukuthi nayinyembezi yakho uqinisile ukuthi ayizoma baba izokhuluma emhlabeni wonke bakhululwa abantwana bakho siyabonga baba ukuyiqinisa uNkulunkulu amandla siyabalanda bonke ngegama likaJesu bayakhululeka baba bakhululwa emoyeni wesithe sibathumbile egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uma babili bantathu bahlangene igama lakho uzofika esixukini Nkosi baba sabakhulula Nkosi namandla emanzini ezintabeni bakhulula abasebenziswa Nkosi namandla baba egameni lakho amen amen uhlala kimi ngihlale kuye uyena wenzu sebenzila ozinikela aphathwe nguye uyangobela nezithala yebo kenawe ongakakholwa uyabizela kaneni lawo loshilo njalo akanamanga ngethemba yena
Ngibonga nje. Asibaxizanga nakuzange. Sizoyishaya. Amen. Shampathe. Siyabonga bazalwane. Hayi siyabuya. uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi bazalwane. Siyabuya. Jehova uzokhulula abantu abaningi. Osala la manje. So senkingeni. Amen. Hallelujah. Osala la bazalwane usesenkingeni. Yabona mase kunje wasala. Sekusenkulu. uNkulunkulu uyambula. Sahamba lesitimo. uNkulunkulu uyambula. uNkulunkulu uyambula. Kodwa sizothi bambisisa lokho nakho. Hallelujah. Bambisisa isikhathi sokuba siyahamba manje. Hallelujah. Siyambonga. Siyabonga Mthuthuzi. Siyabonga kodwa to media. Amen. Themba. Siyabonga kakhulu. Umusa wenkosi Jesu Kristu asiphinde sihlala kwimide elandelayo. Amen. Inkosi. Amen.